Dova u ovoj i drugim ramazanskim noćima me drži budnim. Dok učim dovu, nježna toplina miluje moje srce i moju dušu, govoreći: čovječe, robe Božji, na tebi je da moliš, zoveš i tražiš, a tvome pozivu će uistinu biti udovoljeno. Nije ti potrebna nikakva narudžba, rezervacija, zakazivanje posebnog termina, poznavanje bilo kojeg jezika osim svog maternjeg, traženje štele ili posrednika, čekanje termina, posebna lokacija. Znam, moje je samo da molim i zovem. Onaj koji sve čuje, koji sve jezike razumije i zna, koji sve vidi i sve može, sigurno će se odazvati i udovoljiti pozivu, svačijem pa i mome. Nije mi poznato šta ćeš ti učiniti, ali ja ću sigurno i ove mubarek ramazanske noći moliti Gospodara svjetova da sve svoje robove pogleda okom svoje milosti i da im da ono što je najhajirnije za njih. Jer on, Gospodar, zna, a mi robovi ne znamo.